sada idemo do Vranja da upoznamo jedan bračni par, Zlaticu i Mirka, koji su onako na prvi pogled kao i svaki drugi par, međutim ipak su drugačiji. A drugačiji su po tome što je Zlatica kada se udala svom prezimenu Ljubisavljević dodala muževljevo prezime Todorović i to jeste malo drugačije za Srbiju bar. Međutim, ono što je šokiralo familiju jeste da je on uradio isto. Svom prezimenu na venčanju dodaje Zlaticino Todorović, a Zlatica će nam reći zašto je on to uradio. Da damo primjer svima i htjeli smo da budemo jedinstveni. Jer to je u Srbiji bauk. I dalje postoji ona mora da se nosi muževljevo prezime i onda da pokažemo da ništa ne mora, nego jednostavno stvari izbora i dogovora između supružnika. Tako je, Zlatice, ja se slažem sa vama. Ajde sad da damo savjet svim ženama kako da nagovore muža da uzme njihovo prezime, recimo. Nema potrebe da se suprug nagovara. Znači, jednostavno razgovor, to je poštovanje i ljubav između supružnici. Kada oni to žele, oni to urade. Znači, nije potrebno nagovaranje, to je već prisiljavanje. Pa jeste, ima istine. A recite mi, šta su rekli njegovi prijatelji kada su čuli da je uzeo vaše prezime? Većinom smo dali podršku, što je jako čudno, ali ima i onih koji su kao komentari, papučar, ovo. Pa to sam i očekivala, to je karakteristično za Srbiju, ali na kraju krajeva nije bitno šta drugi kažu, bitno je šta vas dvoje mislite.